لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب ذلك في ميزاننا أجمعين. برودة زاك بتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Wir machen das Ganze jetzt noch einmal auf Deutsch. Ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah gibt. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Allahu Akbar.